Here mu hano mu Rwanda mu ikipe ya APRFC ikipe y'ingabo z'igihugu abatoza bazayitoza bamaze kujya ahagaragara. Uwa mbere ugomba kuyitoza mu batoza batatu yaba umukuru n'umwungirije ndetse n'ushinzwe kongerera ingufu abakinnyi. Reka duhere ku mutoza mukuru yitwa Thierry Forge, no mu Faransa wavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 1963. Akaba rero yatozaga ikipe ya Artasol yo mu gihugu cya Djibouti. Uyu rero Thierry Forge mu byukuri abakunzi ba APR badukurikiye muri akanya bashobora kwibaza bati se bimwe mu bigwi bije cyangwa se CV ye ingana gute. Ndagira ngo mbwira abakunzi ikipe ya APR yuko uyu mugabo Thierry Forge yakiniye ikipe ya Lille yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'u Faransa hagati y'7 n'8 kugera 8-6 benshi twari taravuka, ndetse akinira ikipe bita yani 6 wari uriho ntukagira umwana savera ngo mvuga wisubije mu mugongo wisubije mu mugongo kandi ibikijisho ngende mutoya navutse ejo bundi muri za mirongo gutyo umwana utumutsima yaravutse iki wera muri 90 kuzamura sinduwi nani mvana yongewe. Okay. Hanyuma rero mu byukuri akaba yarakiniye ikipe yari Lille nkuko mbibabwiye, akina n'ikipe bita Grenoble guhera 8-6 kugeza 8-7 ndetse na Le Mans guhera 8-7 kugeza 9-1. Uyu mugabo Thierry Forge ujya gutoza ikipe y'ingabo z'igihugu kandi yatoje amakipe nka Lille yarayikiniye aranayitoza 9-7 kugeza 9-8 ejo bundi akinira amakipe akomeye anako atoza amakipe akomeye hano muri Afrika. Reka wenda ariho nibanda cyane ibindi tuzabisesengura mu rubuga rwacu rw'imikino rw'ejo. Nuko mu byukuri yatoje amakipe nka TP Mazembe cyangwa se Tupisa Mazembe Ngerbera mu gihugu cya Kongo yayitoje 2017. Muri 2018 kugeza 2018 kugeza 2021 yatoje ikipe bita USM Alger. Iyi kipe murayizi kuko yahuye na Rayon Sport ubwo bari mu matsinda ubwo Rayon Sport rero ku matsinda 2018 uyu mugabo nawe yatozaga USM Alger. Mu byukuri barahuye bari mu matsinda kigihe Rayon Sport yavuye mu itsinda izamukanye ndetse na USM Alger, hasigara ikipe ya Young Africans ndetse n'ikipe ya Gor Mahia mu gihugu cya Kenya. Yanga ni muri Tanzania. Kigihe rero rwose uyu mugabo urumva yuko yaje mu Rwanda aje gukina Rayon Sport arayizi cyane cyangwa se iki gihugu arakizi, ntago ari ubwa mbere agiye kuba agikandagiramo. Ubwo rero mu byukuri nyuma USM Alger yatozaga ikipe bita Artasol mu gihugu cya Djibouti, ikipe ndetse ikipe y'ingabo z'igihugu yaguzemo umukinnyi bita Tadeo Rwanga. Urumva yuko bazanye umutoza ndetse n'umukinnyi baziranye kandi aba bombi igihugu barakize mu byukuri n'amakipe yangaha barayazi. Uyu nguyu gusa rero igitangaje cyangwa se mu byukuri cyatangiye gushyuha mu mitwe y'abakunzi b'umupira w'amaguru nuko aziranye Savera n'umutoza wa Rayon Sport bita Yamen Arfani Zerifani, nawe wageze mu Rwanda mu rukerera rw'uyu munsi aje gutoza Rayon Sport. Uyu mutoza akaba yahise ajya mu Nzove mu ikipe aho ikipe ya Sport yikorera imyitozo ajya gusuhuza abakinnyi be, ariko ku isaha y'isa 9 ni uza kubitoreza imyitozo ya mbere. Ubundi yagiye kubaramutsa avuga ati nahageze mumeze mute, ati mwabonye ko turi kumwe nitwa Yamen Arfani Zerifani, ati ndi umunyatunisia, ati ikipe rwose n'ubukombe barayimbwiye, ati rero ubwo reka tuzodukora akazi saa 8 duhure ntagire usiba cyangwa kerirwa. Urumva rero basiba basukibwira ko basiba. Uyu mugabo rero Yamen Arfani Zerifani Savera icyo nshaka kuvuga nuko aziranye n'uyu Thierry Forge uzatoza APR. Baraziranye ngo ariko ngo igitunguranye ngo barangana nk'uko ubona injango n'imbeho. Ngo barangana urwango rw'abangaba rwakomotse he? Ngo rwakomotse ubwo uyu mugabo Thierry Forge yatozaga ikipe ya USM Alger, hanyuma uyu nguyu uza gutoza Rayon Sport bita Yamen Zerifani yatozaga El Merreikh yo mu gihugu cya Sudan. Icyo gihe barahura, umwe ari muri El Merreikh uyu wa Rayon, hanyuma uyu wa APR ari muri USM Alger. Hari 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2018 mu gikombe bitaga Arab Club Champion Cup. Gikombe cyahuzaga amakipe yo muri biriya bihugu bya Arabic States by'Abarabu. Hanyuma icyo gihe rero uwa Rayon Sport watozaga El Merreikh atsinda uyu nguyu wa APR watozaga USM Alger ibitego 4-1. Urumva hari muri second round. Icyo gihe rero ngo
havutse imvururu hagati y'abagabo bombi barashyamirana kuri touchline cyangwa se iyo tuvuga touchline save tuvuga hahandi abatoza bahagarara baba batemerewe kurenga. Urubize ko hari ikibuga cyabo urabizi ubwo rero iyo uharenze ushaka gusagarira mugenzi wawe akenshi abasifuzi baraguhana. kigera rwose imvuru zaravutse ngo uyu mutoza mu Faransa ngo yamenye ko Yamenze Zerfani agiye gutoza Rayon Sport kandi nawe ngo aje mu ikipe ya APR ngo ikipe zihora zihanganye. Aravuga ati muzatubabare mutujye hagati kuko inkuba zishobora kuzakubita cyangwa se imirabyo ikarabye. Yitabarije hakiri kare. Ubwo rero by'ukuri uyu mutoza wa Rayon Sport yasizwe mu gitondo ariko yazanye n'umunyafrika y'epfo bita Ayobanga Rebitsa. Uyu nguyu akaba azakora nk'umutoza wongerera imbaraga abakinnyi bose bakaba bamaze rero kuba bagera mu Rwanda basanga aho bita Rwaka batangiye imyitozo n'umutoza bawungirije Yamenze Zerfani. Hanyuma abandi batoza b'ikipe y'ingabo z'igihugu nababwira APR nabo bamaze kujya hagaragara usibye uyu boss wabo bita Thierry Forge imyaka 60. Hari kandi umunyatunisia bita Kuda Karim imyaka 52 niwe uzaba wungirije Thierry Forge. Hanyuma umutoza uzaba ushinzwe kongerera ingufu abakinnyi b'ikipe y'ingabo z'igihugu APR yitwa Dr Adel Zerani, akaba rero ari umunyatunisia nawe uzaba rero ushinzwe kongerera ingufu abakinnyi b'ikipe y'ingabo z'igihugu. Uyu nguyu uzabongirije Thierry Forge bita Kuda Karim n'umufaransa nawe afite 52 uko nabigarutseho. Ngabo rero abatoza bazaba batoza ikipe ya PRFC, ngabo abatoza bazaba batoza ikipe ya Rayon Sport. Aba Rayon Sport bamaze kuhagera, abaperi barahagera mu minsi iri imbere. Ubundi Super Coupe izabe ari umuriro kuri Kigali Pele Stadium ku itariki 12 z'ukwa munani. Ubundi ikipe ya Rayon Sport nayo mbere yaho gato cyane izaba yakinnye icyo bita Rayon Sport de aravugwa ikipe ya Vitero mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ngo umunsi bise ngo n'uw'igikundiro, aho Rayon Sport iba yereka abafana bayo abakinnyi izakoresha ndetse na staff technique izakoresha ndetse n'imyambaro bazambara muri iyi sezo. Hanyuma ikipe ya APR kandi mu by'ukuri yamaze kongerera umukinnyi Senyumva Irshad. Uyu nguyu ikipe ya APR yamukuye mu ikipe ya Marine, hanyuma yaramaze mosezo ebyiri muri ikipe y'ingabo z'igihugu bamaze no kumushyiraho bamwongerera amasezerano y'imyaka 2 akinira iyi kipe. Mr. Shida hagiye amakuru hanze avuga yuko uyu Senyumva Irshad ngagomba gutandukana n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ariko wajya kureba kuri mwanya akinaho mu by'ukuri ukabona n'abakinnyi bake cyane barimo gukina nk'uyu musore hano mu Rwanda. Ikipe rero y'ingabo z'igihugu ikaba mu gukomezanya n'uyu musore Senyumva Irshad. Hanyuma reka nyarukira ku mugabane mbere kunyarukira ku mugabane Afrika kamabwira ko ikipe kandi ya Police Football Club yasinyishije umusore bita Niyonsaba Eric, akaba ajyakinaga rero ikipe ya Espoir yamaze kuba agera mu ikipe ya Police Football Club, yamaze no gutangira imyitozo ku munsi w'ejo. Hanyuma ku mugabane